Hhayi-ke mina bafowethu ngizoyikhulumela iqiniso. Ukuthi liphatha kanjani iqiniso bafowethu? Hhayi okwakho lokho mina ngizobe sengilikhulumela iqiniso bese ngiyayivala futhi ividiyo. Okay bafowethu, ake sithathe nje KZN, singabahlali nje base-KZN bafowethu, sesihlezi sisonke. Yabona thina kahle kahle bafowethu i-KZN siyazwana, kunihlukaniswa nje into eyodwa, hlukaniswa u-20 million. 20 million owadivayida i-KZN. Asilikhulume iqiniso, u-20 million owadivayida i-KZN. Otherwise abantu base-KZN ingabe babusa ngokubambisana ngendlela futhi abayifisayo. Siyakhumbula bafethu iqembu esilibiza ngeNkatha Freedom Party okuyi-IFP. IFP before ama-elections siyazi bafethu ukuthi ayikho into ibingahlanganisa iNkatha ne-IFP because iNkatha beyikholelwa ukuthi i-ANC amasela. Siyakhumbula ekuthiwa amasela uma ebona iNkatha uyabona la masela seyatatazela, bekungamacele e-IFP because bebengabuthembi ini ubuhole buka-ANC, babazi ukuthi i-ANC iyamasela. Up until kwaqhamuka u-20 million, yilapho kwaqala khona isitori bafowethu sashintsha. Singalokhu sishona le, kodwa nje iqiniso lithi ushintsho laqala mhla kuqhamuke u-20 million owaqhamuka eStellenbosch. Lo 20 million iwona lo owenza ukuthi iNkatha ingabone amasela imibo yena i-ANC, ibone abantu abangasebenzisana nabo. Kodwa uma ubheka ake size la KZN abantu bakhona babonisile ukuthi bafunani. Okusho ukuthi vele bebefuna lento vele ebifunwa iNkatha ukuthi kuphume umbuso ka-ANC. iNkatha ifuna leyo nto leyo, yabona le nto leyo. Up until kwaphuma u-20 million. KZN ibona ihlukene nje ilo 20 million. Ukuba uqhamukanga lo 20 million yinto engeke izibuzwe leyo ukuthi ingabe iNkatha izoshona ngakuphi. Kwakucaca nje ukuthi iNkatha izoshona ngakuphi. But ke asazi ke njengoba sekukanje, asazi ukuthi uyozala Nkomoni, umuntu nomuntu ke wayithuzela bakithi.